Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asike sibuke futhi indingiliza yethu le njengoba sesiqalile vele nje ukuthi siziphe ulwazi nanokufunda ulwimi lwani lendingiliza zethu ama-circles. Asibona ukuthi ke uma sekunjalo ke sesizosebenza ngawo kanjani. Naye ke indingiliza yethu asithi ngiyavula la indawo i-arc yami noma indawo nje yokuvula enokuvuleka ngiyenzile lana. Ekhaleni esijwayele ukuthi khona kube nani ne radius base ngithi ingu-10 degrees ukuvuleka kwayo le ndawo phakathi. Ufuna ukubona thina sitsheliwe ukuthi ukuvaleka kwayo le ndingiliza noma ubukhulu bayo le ndingiliza ingubani ingu-18 pi. Ingu-18 pi. Asibone ukuthi ukutshelwa kwethu ukuthi ingu-18 pi kuzosisiza kanjani. Asike sifundisaneke ukuthola indaba yethu ye-arc lena noma ukuthola kahle ibalo esebenzisana ne-circle nendaba ye-arc zisebenza ngokuthi sithi noma indlela yomthetho phecelezi iformula esingasebenza ngayo ukuthi sithi arc length over circumference equal central angle over 360. Kwi-arc yethu ke sofaka bani u-A ngoba iyona esingazi kahle ukuthi sibambe kanjani. U-18 wethu i-circumference yonke indingiliza yethu siphiwe vele ukuthi ngubani ingu-18 pi. Sasaba nayo ke i-central angle ya 10 nake yasubonile sivula isikhala sethu sika 10 degrees over 360. Ukuze sikhulule indaba ya pi naku si times ngo-pi indawo zombili sizithi pi 18 pi ngale nangalapha sathi 18 pi sisalelwe manje A sathola nokuthi phezulu njengoba sitimesile u18 pi no 10 degrees sisithola sino 18 pi no 36 saba no pi over 2 emaphethelweni okusho ukuthi impendulo yethu siyayithola ingoni ingu-pi over 2. Asithi sithathe enye indingiliza futhi sizama ukwenza esinye isibonelo sisanesikhashana nje. Siyayithatha le ndingiliza yethu nayo futhi sizoyiqhubeka la khona sithi ingubani ingu-18 pi uphelela kwayo. Asibona ukuthi ikuphi okunye singakuphiwa njengemniningwane. Siyavula la asivula indawo yethu central angle yethu base ngithi la ngaphakathi ukuyisekela kanje indawo yethu isipha u18 incese isipha u360 degrees. Sibona ukuthi ukuvuleka kwayo ke le ndingiliza yethu ukwazi lokho kuzosisiza kanjani. Ngizama ukucacisa nje la ngeminye imbala egqamile ngibona ukuthi sizophuma kalula kanjani. Ngithi ukwehla ngongeza isikhala sizoba no A wethu over 18 pi equal sino 3 ncese ngifuna omunye nje umbala nawo awuzuba nani sino 350 degrees wethu sibe over 360 sidlule si times ngo-18 pi wethu ngapha nangapha ukuze sikhulule indaba ya pi u-A uzimele ngoba sifuna ukwazi bani sifuna ukwazi u-A base siba nobani siba no-A equal 350 degrees divided by 360 singabamba u0 ukuthi basusane sibe no35 times 18 pi times 18 times pi ngenzansi sino 36 kumele sisebenze ngawo. Singathi 1 ngalaphaya basisebenza ngo-18 ungena kanye lapha ku-36 ungena kabili okushiya nobani kube sekuyimpendulo yethu esisondeza kwabani ku-A noma esifica eshiya khona ku-A sino 35 pi phezulu sino 2 ngezansi okungasipha u17.5 pi. Ungabe usubhekisisa kahle na ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi u35 divided by 2 sipho 17.5 singakhohlwa u-pi singabe sesibhala nangala ukubhala kwethu kwempendulo. Uyabona ukuthi
ukusebenza kwethu ngendingiliza kuzoba into elula emnandi kanjani engeke nje sizihlangabezane nenkinga esingathi siyesaba ukuzixazulula. Buyela nje emuva uhambe ngemithetho.